Чурапчытаға бахарна час сыллата жыл бу кемегер қаз бирди өрек объекттаргар инструктаж онна бахартан сәрәтер өрегі ұйтар. Ол күрдік маннык өрегі Чурапчытаға Дмитрий Петрович Коркин атынан интернат асколатын өрнәтчілерін олары ропсайдарға ыттылар. Бу өрек жылы сағаланын инеттен беге қаз бирди өрек управлениятын объекттарын бартын керемет инструктаж оның тағынан занятияны қаяндағының ытабыт. Бу үләһеттер колобра бахар болор түгенигер сөпке действуйдуларын курдук. Антан бу билиңне занятие бутыгар боллагына биремете 1 минуте төрдөн 2 секундден тагыстылар. Окса действияларын ортулар тон биремете чүгөй деканады. Эрде барта телебите инструктаж ытылынна олен тақаз бирди үләһет сөпке действуйдаһын олор сөпке эвакуацияланын тагыстылар. Үйерек кеһе оғылар бары корпуска бар кемнергер 9 частан сағаланна. Кнопка баттамытын кенне бахарны масынна корпуска дери ағыс минутен айыннан кәлі. Бу кемге оғылар бары эвакуацияламыттара. Бастан паникалау которая маска это пожарный маска. Он тагнар болха тагнан хай молодого. Он тоха. Корпус ibnen төт пожарный амар. Он главный. Он ханак аңа чуваскан, он таха. Ona ana hagas in bolo hoqtaq tünniga hagas bolo hoqtaq onuk bola wat eşek küyüyen berer onuk hagas in turar anары tünnikteri havaq soxanada Көстөрүн курдук оттан быһыыр этерэт нэһэлээнняҕа сэретэр үлэни ытара хас биддибитиэр наадылаах. Ол курдук бахар буолар түгенгер хас бидди терилте үлэһэттерэ оҕолор уон алган дьоннор эрдэттэн оҥоһуллубут булаан быһытынан сөптөөхтүк дьаһаналларгар маннык үөрэхтэр төһү күс болаллар. Нургияна Осипова, Эдуард Макаров, Саға телевидениете, Чурапчы.